Just firm Optakt vum NATO-Somme hat Russland hënd obeneit eng massiver Tag op d'Ukraine durchgezünn. Raketen an Drohnen hun Appartementsgebäier an der Hauptstadt Kiew zersteiert. 22 Personen sind dabei Liewe kommen. Mit dort waren einer Nachrichten aus dem Ausland am Resümee vom Petzberz. 23 russisch Drohnen a Rakete konnten hënd net doofgeschoss ginn an hummensche lewe Kachtwelt der Ukraine und der Neger 12 Fulowdo fir Munition fehlt. Do hier och nachmoll den Appell vum ukrainsch Präsident Zelensky und d'Adress vun der NATO fir stärkt Decisionen zu hëllen nach Kiew weiter fir seg Verteidigung zu ekipéieren. Seng Offensiv huet d'Ukraine mittlerweile perfektionéiert. Nieft Energieinfrastrukturen zu Moskau an zu St. Petersburg huet Kiew lo och die gréisst russsisch Raffinerie zu Omsk a Sibirien mat Drohnen attackéiert. An Russland gëtt immer méi schwéier a Medaier fir d'Populationun fir mobil ze bleiwen. Öffentlich Trauer zu Teheran an Iran, wo d'Lut vum ermordete freieren Ayatollah Ali Khamenei durch Strasse brucht, gët an Hunderttausende vun de Regimetreisten am Kortege ze Summe kommen. Trauer afroch Hass an d'Locht op Revanche géint Israel an USA zeichnen Stimmungsbild am Land. Iwer dems Thomas haut seg Verwaltungsinstitutionioune vun der Gazastreif opläist, ass eng Ministerieren enger Gruppe palästinensischen Technokraten iwwerläist sowie de Friedensplan virgesäit, huet Israel bei Khan Yunis am Süde vun der Gazastreif an engem Auto eng Famill aufgeschoss an 20 Personen an engem Flüchtlingslager verwundt. Daffer wurden alle go Zivilisten. De Verdacht, dat d'FIFA o sech just eng korrupt Fars ass Kritik gewandt. Oni bislo och nimme bei engem Spiel an de Gradin gestan zun, läist den Donald Trump iwwer de FIFA-Chef Infantino eng Rot Kart annuléieren fir der US-amerikansche Ekipp e Vierdeel géint Belsch ze verschaffen. Dat ass sogur der UEFA Schritt ze bond an ze weit iwwer der Rodalin. Sport ass ëmmer och politisch, dofir ass och Belsch bis an d' Regierung ran entsat iwwer d'Ignoranz an de mangte Musen fir Fairplay. Écoutez, comme ancien arbitre de football moi-même, j'ai toujours veillé au respect des règles et à prendre les décisions qui soient les plus justes possibles. Et il faut bien reconnaître que, en l'espèce, la décision de la FIFA pose beaucoup de questions. Si réellement il a suffi de quelques coups de téléphone perdus pour pouvoir obtenir une décision aussi incompréhensible de la part de la FIFA, alors ça pose de sérieuses questions, ça remet en cause les fondamentaux les plus basiques du football et du sport. Comment la FIFA pourrait-elle encore demain faire la promotion du fair play de manière crédible, par exemple? Am Südweste vu Frankreich huwenst schwere Bëchbrenn méi wie 10.000 Awohner an Touristen missen aus Ortschafte lerncht die spanisch Grenz an de Pyrenäen evakuiert ginn. Lächfliege aus Zypern a Schweden komme bei Perpignan an den Ersatz fir de lokale Pompierskoren do ze hëllefen.